السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuwebaza Allah w'ekitiibwa akyatukoledde enteekateeka eno ey'okusoma. Tumusaba akkirize okusoma kwaffe era atuwe empeera ekulimu. Allahumma amin. Naye temwagala kunsomera mu Busiraamu, mukola bubi. Mujje munsomeremu tulabe butya bwe musoma. Tosobola kuwuliza buwuliza nze ngenda kuwuliza buwuliza nedda ssebo tebikola bwe bityo. Olina okusoma and you present your work to the teacher. N'awuliriza oba by'osomye bituufu. Nagamba wonterezaawo wano kolaba oti. Okitegedde? So you must come to my inbox and read. Mma temwagala mugenderaawo. Kakati a'udhu billahi minash shaitani rajim. Tuyina wa wu wi wa wu wi wu wi wa wu wi wa wa wu wi wu wi wa. Eno nyota bagiyita ain. A a I u a I u I u a I u a a I u I u a wa wu wi wu wi wa a I u I u a. Otuvuddewo. Eno bagiyita ghain. Kati ghain eno eba gha ru ghi gha ru ghi ru ghi gha ru ghi gha gha ru ghi ru ghi gha gha ru ghi ru ghi gha gha ru ghi ru ghi gha. Ogirabye? A u I a u I a I u a I u. Nkudiramu a u I a I u bwotyo. Tu twa twi tu twa twi tu twa twi twa twi tu twa twi tu twa twi tu vu vwi vwa vu vwi vwa vu vwi vwa vwi vwa vu vwi vwa vu. Tu tu twa twi twa twi tu vu vwi vwa vwi vwa vu. Kisibalekerawo tukomaawo insha Allah. Line esigayo tuzirabe mawaka affe azzeeko. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.